Ia, te whaatalo whātu le tātou tunu le nei vaenga o le aspaia nei o le tātou tua, le au sale nei o le Maualuga noa. Whaatau nui nei le wha moe nei o le Samoan Catholic Vaccination Clinic I nei lo Hutt. Fia nei vaenga o le aso le Maualuga noa whaatau noi le Tamā o le tātou tunu I Aotearoa New Zealand nei, I le Afioga I le Komesina Maualuga o le malo Samoa New Zealand nei, o ia foi o Dean of the Diplomatic Corps, ia le Afioga ia Leasi Papali'i Scanlan, ia Maualuga noa nei au le whaatau noi le Afioga I Komesina. I sana fo I sao ma sa malosi mo tātou tangata I ala nei wha moe nei aso whaatalo whantu lau Afioga Komesina. Tai lava Maori, tai mo le avanoa. Ia, atalawa tfo I le asau sau ngā Samoa ni aso sapati, ma lorso I fuamaua, ma lolo langi e mama. Ia, tai o mo ni avanoa sa balvani mai ai. Ia la longo sua I le tau mo whainga fui ala stato I kale sia katoliku. Ia le ngata fo nao le tau mo whainga al malo New Zealand. A wā lava le tau mo whainga ia. Ia tui o tātou tangata. Le ngata tangata anu o Samoa. Ia ato telefo o isi tangata anu ma isi tunu o lo alaram papa ai New Zealand fa talo fatwai. Mahalo fa tai momo atu le vaenga le lo Afioga I le Komesina. Tātou tatano I Samoa I so tātou tunu. O le ase tūlanga fu le e sila fia fo tūlanga o lo I le tātou COVID-19 response I Samoa I so tātou tunu. Ia mo I lātou o lo alaram papa ai New Zealand nei. Ia o fia whaalonglong fo I po la mai tūlanga I so tātou tunu. Umal wha mai. Ia, aftai mo. O le tūlanga lau e umana ia whangasolonga o tuinga I Samoa. O le whainu mera la tata mai nei, o vasful 3% o tātou tangata. O la ua iei o la tui, o umana tui voilele o fully vaccinated. Ia, o le vasful 1% la ua e le tui mua. Ma o iei le whalala whingaro malo e se vai taimi la tarata mai. E toi whangasolo e tuinga foilea le sa tau fie fo le yanga luenga me na tono se ta tono ya ai fa nga solo atu ila fa nga luenga le malo ya la fa nga tua na ya fa a wau tu ingo long na lua o ila to sa tu mo ya le nga lava se ta to no ta fa ile ya mo wala iva su pasene por silia tu fo yo ta tu tangata o mo na tu mo tu long lua ya ona avele ma se ava no fo ile le tanga ile malo po ta patan ta tala fo ile le fe inga le va o ta to no ya New Zealand ya me se fo ya no esa isa no lan ma se tala na fe fo la wana ta o va fu tolu pasene la wa ya se ta to no ma lo fa tai lo Afioga Komesina o le sa fa fonga Samoa me se tanto ala le ne si fonga lo mo I sa fa malo si stay mo sola anga e faita to tu pui covid o te mau tatu tunu I New Zealand nei la sa fa malo si tatu tanga Samoa e le ngata nei Wellington la to le mai mo mai o kilani ma so se ta fo le nei tunu e ma lo langi anga e faila to tu pui covid Eo le tala na sa fai ma oro nga sa no e fo ia le Afioga ile minsta ya pito ia ma so ve fa fenga e mo ia ila tu o a ngata yo fe ora tu ona o ni masalonga lava fa e karesia ai no te inga lava a fai e te manatu e atu e manatu yo I matua I tato matua mo tato tangata matua ya e mese o tato alo fa na ulaiti ele o fai ona fai ona to tu vai te mel nei o le ngamo ta inga na ia mal tulanga fo na pe on tato felo ai por rua sa masa vel valia mal lo tua ma o masa vel vali ngai vai tangi rua ia e se fulu aina sa ainga sa mato felo ai mato tatal no o le fata ia fo o uma o maltina ona o le tulanga fo le pe e tau fa tala le ha tato no o lo sila fia lava o lo fai tui na ia pui ai ia ngata la toa o tangato lato ai ai mana tu foi le tato ia se taimi ia se taimi le mau o talana ia se taimi o mato o tu le feo mato tui ia fa no anga na sa ia foi ia lom fa na sa mato felo il tairna ia e pe e talie ia se tu lo na fa e pe talie il faingo tu fa tu o le o tu ia io la to grandparents ya na vato ma o tono fa o ma to sia o tu ia la to grandparents ya o le au talo volna ia e pe talie va ando to na so fo umisio yo matua to matua o tu fa to tu ia no vai la so na o ia fa na e se le o tulanga na fo e fa no ai so tatu no o ele o I alto minela e tal tono o la wa ia el sila fia fo ele mal polenga wa le o ia fo fanga le malo la le fa to fe wa se fanga na la wa se passport po
certificate for le confirm mai wa fa wa ona po wa umana tu uma ya oi ye ele fina fa wa ele fa funga malanga Samoa pa fa tu langa na wa la wa na wa to malo eta wana ye tanga to fully vaccinated from fa intan wa to Samoa yo talona Samoa ya la to ole fa yo la tu tu ye tu so por si la tu i fam talanga se o so lungo no social media ole o mana sa no fo mai sa no scientist ele ma se poto atu lo tangata o la to maulena ale fa yo tu i e te le afianga oe ya afianga fo yo walong fanda ya ele ngate na mata to matua o ta sanga na te va fa mo le ne va no le sapati te inei ilo Hutt to mo le to ta sanga vai la fa mo le Samoa ama ia maile ta le tau fai atua sunga fa fe ngainga ia mal malo no sira ia fai o ta tu fe tu o mato ainga o mo fui o le o mo tu le va tu ma o maltina e me se foi fanda ia ai o tu langa na Samoa la se sila ma la fa fo ni as ama mo le la tu fe la tu ia o fai tu ma se fa ta ver ne va no fa tu sa ta la i ia la tu no mo le mawina sa o so te fo le sa fai lo ngal parliament fa no la va le vai tu se le fo ala ta tu tanga vai o ta tu tu a fa fo fonga mai po o sila mai la tu sa fai le tu langa fa le tu ia na o to sila fia o Samoa se lau pa se ne le malo ma tanga tanu mo to sa mo ro longa ingal tu fengo tu a to o to sa vali o ne to fai pa to vali ingal ta to atu ma avel tanga vai o ta to atu i to sa vali pe o to yo to fengalo mo to manat a o he le fata le ma o le fata vale ina so ta to atu le va to tanga vai o ta to pa to sa vali te i tu ingolo fai nei ma lo fa tsai mane o le ua o sau no anga tulanga le fa mo le sa sa vali le sa mai tawina ia ta tu tanga vai o Samoa o fa le i le fa mo fa tsai le ua tu sa o se fe au ta tu se ese mai le covid mo le va no le fa to mo le va no te fa ta no le Afioga Komesina o ti no diplomatic corps ma tu va vai tu foi te le foi o fa mo na anga i foi te mo sola o lani fa mo ngal fa un nei tu sanga ngai se foi ya mo e ma le ta tu tim Samoa ta tu Komesina le high commission ma le ta tu consul sa e lunga o kinan o tulanga le ngalwenga foi o ia o le fai unga le malo talwai ina wa mai foi kon karakter sa ia to sanga te nei ia to no fo uma ia to telo ma to ia lo avea masui o tato tunu vafo o to langa le o ia te minei o fai unga o sanga nei la sto so ta se sem o lo fo fo mai ai kon kalat ia o lo ta tia pe ele malo fo ro nei wala se la to finangalo ia pe te fa waule le to tua ia pe ola to fo lo Samoa ia ai ia ta tunu ro lava pele le marosi e to tua ai se ta to tunu ola ve fo lo tanga ta fa va e fai matin po ta fo yo o tunu mai fa fo ele mas fluye tonu malo tonu wala tunu ia nu sila ia te au ia fa ia tele na mo so ta to tunu wala tele o fa ta singa fo ia le malo ele me fai ona ia umara to ali mas flu o pasa ma high commissioner ia ve ala lo tanga ta fai masu ta ia la to ia o te tau tele fo ala fa singa malo ma fo fo nga fai ia o te tau ta la ia masu yo ele nga to sia to tunu la titi ia o lo to tele fo o le mas flu o tunu te tele o langi o ro ia tono ni o sele ia fa ia na mas mo se tanga fo na ia ta wa velo fata va ia me se folo ia te nei e fai ma soio se tato tunu tono ni se le va ne ale voi fata sanga mai nei ne la ole se fulta sanga ia nei vata sanga ia te la nga venga sa fai fo ia vale iso tato mo lu ha lo ole anga i lu mo se tato tunu ele nga ta i Tamā ai ngo se tato tunu Samoa ia so soni fo ia tato tanga tanu tono ni se le o ha mai to fa mai al tato nga venga al fo ia o apelila tau sanga fōre fa pe mai el tatu falfo yo se tasina tulanga foi lele tulanga longa o se tatu tunu mori mau wai tonu Wellington mo ela wai ele tatu mo ta por tatu fale ia kilan ia pese ia Wellington lava o le la wora na o New Zealand ia mauro ia uma ia official tunu o lo langi tone ia me se foi el parliament ma le malo New Zealand ia o le mai ai la tatu ngalu ngale pa la lo fale to ma le lo fale to el tau sanga fo ia te lo se to la se si pin fa maule mo
mo tātou ngā luenga tu. Ia ma se au nanga fo ia tangata I tono New Zealand nei. Ia o talatu na ai e te mole atuare. Ia pele ne ava no te mole atuare fa tai tele I le fionga a pasanga e me se voi ia to 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 ile te te Samoa. Ala mua. Ia mole o nanga o lo to fa ia pe o le tau fa fo tua ma tau ma fa ma na io tātou tangata I tūranga tau nau ia. Ia me se le tau siol tu la fono ato a New Zealand nei. Ia, nau whaafonga le tātou tunu, la fionga le Tamā le tātou tunu I New Zealand nei, la fionga le Komesina Maualuga o Samoa I New Zealand, o ia fo o le Dean of Diplomatic Corps ia I tono New Zealand nei, la fionga ia Leasi Papali'i Scanlan. Mo le atu whaafatai ma le whaamalo I lau fionga, o no lewa noe le nei aso, ia ua ea ngai mai lava e lango le nei whaamoe. Ia mātou te mo le atu fo le whaamalo, tui loa lai te talo le tātou tunu, mo whaiva o el whaivaifoi, ia ua fo le teta ino o tātou tunu I nei New Zealand, mes whenga luenga o o whitai tunga I malamalo New Zealand, mo le atu whaamalo ma whaafatai, manuia whanei aso ma fufuanga o toi, whaafatai lava. Tēnā sua mara whaftai tēne mo le wanoa, whaftai mo le tapoinga I ngā ruenga o lo whai, ia whaftai koe a Samoa, a mesi tā tangata nu tono New Zealand nei mo ngā ruenga le lei, ma whiwhidau o lo iai, o manuia o tātou tangata New Zealand nei, io no le ngānu lue, Falfani, le fatasi o tātou nu, hata o tawhtai atua e fōi, tōwhi whaftai atua I le ngata le tio lo mua, o I se voi le tio o lo tau poina, e me se voi sunga whawhai ngai, whaftai mo le avroa, manuia, so I fo Samoa. Whaafatai lava, tai.